Hello mashaka ndota kambona amana na mamkela ka nono kwa ino ankanelo gingirikana mina mandla legera gingirikani wa kamashava na mthela khomati makaton'wana to tika swinene swi maka sungule ko Bujoshi ri va release video leyi yi tikomba ki nga ri la byeletela vanhu va tata Giyani Stadium loko Benny Mayengani a khendla swa yena hi Saturday 1 September Saturday leyi ya ku ka yona leyi a hi fambeni hi ya supporta Benny Mayengani fill up Giyani Stadium. Mane basi Mayengani mane basi Mayengani mane meni kese ngopu ni ramile kwale Giyani nitsake ngopu ni ramile kwale Giyani you fill up Giyani you go fill up Giyani fill up Giyani you go fill up Giyani se vi ku va kwana ku tembetana ka ti team Shirimani vanhu va ku hamara bojo yinda hi mara wa yi feni tikomba nga ri yin'we na mufana Benny Mayengani kusika kwana ni vone Twitter, Instagram, Facebook leswaku aku nga tirheka Facebook nga tirheka WhatsApp aku lo twi hi maka ku ri va kumeste post wa suka ka team Shirimani maka leyi va yi khosa avoko I think Facebook ni li broke ni vona ti fans ta team Shirimani ti khati karata kahle ku humelela yini maka leyiwani va ku ri ntiyiso va ka ri ntiyiso vanhu vo tala va ku ha i ntiyiso swi kuma ri haxisela xikwatisa hi ku va Bujoshi Shirimani yi release video liya swin'wana swi ku mara damana nga za kwatisa hi li video na liya ni ku ya katika xigazeni then timhaka ti cinca attention hinkwayo yi ku phinda marhungani va ka hina phinda marhungani i poste sort of a criticism ka Mr. Post why asukini ka team Shirimani every fans ta team Shirimani kwato ehenhla ka yena guys a nga tirheki WhatsApp hinkwayo Twitter hinkwayo Facebook hinkwayo ni ku aku tirhisiwa marito mo tika loko xo tika aku tirhisiwa marito mo tika a xigazeta uya va ka ya ni khensa ngopfu wa mina mti namuntlha loko mi ngeza mi subscribe a ni kuma na mi endla tano mi kuma tla gingirikani hi ndla swa kona loko ivi loko siku ri khari ya mahlweni Benny Mayengani xi nghena video mane bozo Mayengani mane bozo Mayengani nga tsaka ngopfu loko fika le Giyani na vanhu va ta tsaketana loko nghena le Giyani van'wani va ta ku khiza loko nghena le Giyani jowe bozo Mayengani jowe bozo Mayengani jowe bozo Mayengani Shirimani ni ri bozo Mayengani we simeta ti ya baka fill up and mina a ni swi tivi ku ta ku ri njhani ku hina wa ta va hi nga ri kona ka fill up mina phina kahle phinda marhungani ve chingelo swinene ti-comment letter laha ti chavisa ni vona xi tikasela ka status ku wena phinda marhungani i ringeta ku duma hi Buti Majulu i ringeta ku duma hi Sisterani i ringeta ku duma hi Benny Mayengani sweswo hi la ku duma hi Mr. Post swi huma ka BIG swi huma ka munhu yaloye swi nga ka duma hi Mr. Post xo tika ni ku kahle ku le ku tikeni a xigazeni hi mpela a xigazeni a ku ri ku tikeni loko swi kha swi humela hi ndlela yaleyo timhaka se ti vetileha ku vulavula ngopfu ka ti-group va kahle ka team Shirimani swi vula yini kahle swi nga swi vula ku ri hi mpela Mr. Post u sukini ka team Shirimani na va ka hina loko hina ki hi langutisa timhaka letiwa hi ve hi kuma ku ri va ri kahle na Bujoshi Shirimani mhaka leyo a va yi tivi ya ku Mr. Post xi sukini ka team Shirimani va swi twa ku fana na hina kwala va swi twa ku fana na hina kwala ka nkanelo wa gingirikani va swi twa xihenhla ku fana na hina kwala nkanelo wa gingirikani va ka Bujoshi kahle tlhelo yona va tivi nchumu vona va focus ka mhaka ya fill up Giyani so ivi siku ri khari ya ku va na kotlembeta ku nga kona namuntlha ivi loko kwa impela swi la ku Mr. Post fambini ku nghenela post yin'wana leyi nga posta hi Very Mambawulele the pianist or keyboardist I don't know what it is mara ku ve ku ri nga ri i fake account leyi a yi vitana vito ra Mambawulele ku ri a confirm mhaka leyi ya ku Mr. Post impela u sukini ivi swin'wana swi lava loko a za va sukini hi ku u voniwa a ri na Magadafi na Prince Rangani and vele ku le ka tisingile apparently swi vula ku damani se i sukini ka team Shirimani ya ka Rangani music se ni ku hayi a xigazeti ku le ku tikeni Sibara na problem man. Hey kuna xipuku xin'wana xa ni karhata na vusiku hi 12 Sibara. Vana va rila. Ai Sibara swa swipuku ka ha ri hava man tshikani misawu a hi xipuku man na Magadafi la u ta xi khoma Xi ta fika namuntlha 12 Sibara. Nomzana
ni wamzama sopokela sweswo mara ke loko se ku vele ti-investigation to tala ngopfu vanhu vo tala va vilela namuntlha guys. I've never seen Shigaza fans va kha va vilela hi mhaka ku fanele na mhaka leya ya Mr Post ni twa n'wana za barqingo a bela Mr Post shugo hallo titwele n'wexe yeleyo recording Hello? Hey, Mr. BG. Mpfukeni. Sure, three. Hayi, uthiwa irhansela ka Facebook. Hey. Sana twisisa jungu. A ni swi tivi swa ka Facebook but na va Facebook. Oh, a ni twa va ku ve misuki ka Chimshirmani se A ni swi tivi na sweswo. A ndzi tshama ni byela munhu sweswo. Okay. So. Sure. va ka hina siku namuntlha artika ivi loko ha swi va swi swena n'wana loyi hlamula leto ke va ku le one track single Joe Shirimani va ka hina swiku kwale giyane ku va ka hina Joe Shirimani mara ka hava ka hina ngi kuma loyi a n'wi hlayisini va ka hina a n'wi hlayisini i munhu wo rhandza unity vun'we ku na vun'we laya ni ngo big up ka Joe Shirimani for releasing that single. Big up ka Joe Shirimani ku komba ku ri kahle kahle mhaka ya ku lwa a hi pfuni nchumu a hi veneni vun'we hi tsaka hi nga magaza hi kurisa sigala xa hina va ka hina ka nongonoko wa hina kanela gingirikani mina mandlela gela gingirikani wa ka maxava ni ri a hi tshameni swin'we hi vonana mi hi vhakela kun'wana na kun'wana mi swin'wana lomu mi swi kota mi nga hi vhakela kwala ka YouTube mi subscribe mi ku click the red button mi ku click laha tilokweni mi nga titimeli eka stores titlani u tshikile nyora am se sindotora salute mi nga titimeli tinadora eka stores